algon menna ustado kiyadin wahake saudi ga hin kamegge wa etanga awashek golon waram mussandi mihe enage baabaru fihar tabbesoy como ene ki warak gos mi namaden eches qur'an mi eranuga tibihi ola fami hunna ilmurin ena islah weto waram masakke kuramunde sababki efada mussadi mihe ku islah wejjiya amura yitunna bes wara bodati faada tabbegenda mujtamayen ehagina faada tabbegenda dini kantattakan ehagina faada tabbegenda ikamun waram masakke kuram istamun ena islah weto Mistakun ena nasihat terewom midani ena hajjat diuma. Hajjaki mihage diri uluma barabbodo ingilabe genna alukamen ena hajjat diuma mistakun nasihat terewom de ekam ko ena hajj kurum ge bes tiyale bes nugen gule ena. Aman timanna ekat kamen nuane. Migota duwasta vetiwa mun diyai effara ko ena hajjat da khiyal ko. Hajjat da khiyal ko eenage bay rahmatteringe gaatuga sirrun eena mibunani timanna miyaharu hajjaddan gastu qur'an timanna miyaharu hajjaddan gastu qur'an marang ufa ko fi emiyunge sababun eheni henni hunna me se khabaru libijje mistak marang ufa ko fi eena hajjan ediye yahar mistakunna khabaru libuni arafai duwahuga eena niyavi khabar arafai bimuga ihramuga huttena niyavi khabaru ei allah subhanahu wa taala emme maay kurevi duwase दुनिये मच्चन अल्लाह सुब्हानहु व तआला इम्मे माज पुरे विदवस एई अरफा दुवस एदवा की अल्लाह कलांग अलतकुम गे तेरें इतब बयक वे कलांग नरकैन मिन जुकुरबा दुवस एदवा एना एदवा ग नियाग खबर निस्तकुन्ना लिबिज्जे निस्तकुम मिहितम यरनी एना एहा नुबाकुम हुरहुरफा एना एहा रंगलो निमुमेन अल्लाह एलेवी कोन सबका हुरबाय Nistakun sirru me beli ena ko fuhuri bai kantatta beliruga e awashu terega tibi huriha huwafain anghinon diri ulamun dei ena ke ehiga fagirennen ena sodaka nukura adi komme mihakan ehi terikam for goddemun ena buna kamugabe timanna mi ehi terikan dinkan evves mihakan naanga pala ena sirru ekuri hiyokanta Allah subhanahu wa taala ekan elevvi ena rangalu niumakun nimigen diumuge sababaka ema mihage kibage efada rangalu sifayen eba hure bay faharu Allah lobi odi gannawa ekamuge sababun ena rangalu niumakun nimigen diumuge sababaka beswegen ebade